Kristo ngo yitegereze umuntu, abona umuntu yarashyizwe muri Edeni, abona umuntu yarashyizwe ahantu heza, abona umuntu atuye mu busabane n'Imana, ariko ngo umunsi umwe umuntu yikuramo. Haleluya. Ndashaka kuvuga icyatumye imbabazi ziza, icyatumye yemera kujya ku musaraba ngo yireherezeho abantu bose, yireherezeho amahanga yose, narangiza abagirira imbabazi, n'abamugiriye nabi abagirira imbabazi, n'abamukubise abagirira imbabazi, n'abamwambitse ikamba ry'amahwa abagirira imbabazi. Ni ukubera ko yari yarabonye ko umuntu adafite kapasite yo kwigirira neza. Ikimenyetso cy'uko tutari dushoboye kwigirira neza nuko twikuye aheza tukishyira habi. Haleluya. Nuko umuntu yikuye mu busabane n'Imana, mu bwiza n'Imana, aho mu buturo bwiza n'Imana, yikuramo kubera ko umuntu uko aremye ntabwo ashoboye kwigirira imbabazi. Haleluya. Haleluya. Turashimira Kristo ko yatugiriye imbabazi.